Breaking news mga kapuso, dunay naitabong sunog sa Barangay 32-D Davao City karong hapon lang. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, sir, alas 3 karong hapon, miulbo ang kalayo din sa Barangay 32D, Davao City. Daling nga respondihan sa kabumbiruhan ang sunog kay dili man makasulod ang fire truck tungod sa kapiot sa dalan, paspas nga giplastar ang hose aron mapasalitan na dayon og tubig. Gipalayo sab dayon ang mga residente duol sa sunog kay basin mukatay pa ang kalayo. Swerte sab ning usa ka iro kay na-rescue sa bumbero. Anaa sa unom ka balay ang naugdaw ginasuta pa hangtod karon ang hinungdan sa sunog. Sara og mga kapuso, makita ninyo dinhi karon no nga dinhi nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo. Gani usa sa mga residente nga naa dinhi si Sir Raul. Sir, unsa ba kapaspas ang panghitabo kaganiha? Paspas kayo ma'am kay usog kay hangin. Kalit lang ko nakakuha pag isa ka manok daw. Tingala ko pagbalik na ko wala na kay nagakurog na kong lawas. Imong manok na ugdaw apil. Ugdaw isa. Diri bilin ay. Oh. May pang Mayo to, damay. Apil na, okay. Apil, oh. Dagan salamat Sir Raul ha. Ug makita po diri mga kapuso sar no nga dunay natumbang poste sa kuryente. May nalang gani daw kay ang hapak sa hangin dinhing dapita. No na ay firewall dinhi sa apartment kay kung dinhi ni pabor ang hangin hurot ning mga tapad nga balay. Sa karon ang mga apektado anaa karon sa barangay hall kay giatagan sila og pasiunang tabang sa barangay ug didto una sila temporaryo nga magtener og padayon ta nga maka-update dinhi kung unsa ba gyud ang hinungdan sa sunog. Balik sa imuha Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.